Dobrodošli v moji novi epizodi, moje ime je Igor Kaluža, danes bom odpiral, kaj se je. In z mano je Miha Kolar, pa Tinči, pa me gledata. Ok, odpiram. Miha, mene gledati. Ej, odpiram, kaj se. A resno? Ej, pa ti ne reagirati. Ti ne smeš reagirati, mi da moramo. What the fuck, air condition je, saj mi to pove, da je Ti si dobro. pa Fuck. Ko je? Vojaka. Bildu. Resno. A mi ga daš? Vorm gad sem dubu. Igor, a mi ga prav daš? Kaj da sem tako prijazen. Ne, nic. Sej. Voram gad si doma. Koliko imaš sreče v primerjavi z Mihatom? Ja, res je. Se dober Ok, kondišen. digel sem dubu, shit digel. Daj ti, bot ne smeš A, govoriti. sorry. Še en ključ rabam, ključer kik. Bronze diko. Ok, Bronze dik boy. perom. Igor. V redu, ne? V redu je. V redu, ja? Ni v redu, sem rekel, čakaj. Ne, rekel si v redu je. Tine. Ker me... Ej, mogoče lahko naredim trade pol. Res Ja, je. ja, smislu, spet korakov moram da venč. Ne, sem zato, ker imaš teh največ. Ne boš, No, okej? pa na kvam. Ne boš. Igor, ne boš. Vse imam tako slab condition. Ti bo ti, Tine. Ole, moj. Pinati. Ja, no, res. Dobar, Miha je imel v bistvu več sreče, kaj jaz, jaz sem samo moram gledati dubu. No, Ja, tvoji so več vredni. ja, res je. Se tudi kaj moj life. A res? NASCAR, Big Lock, 18, Star Trek. 17:30. Tale pa Factory New, a je? Meni. Minimal ver. Nova Ranger. Čakaj. Oki, en... Galil. Kako sem ti fauš. Ne. Oki, še zadnji 3 Operation Breakout. Mene snimi. Ja. A pa ti zmanjka denarja. Yes. A ne, se imam še 10. Zdaj kupem skin pol. Resno. Tine, A. Tine, nehi, prosim. Daj mi vsaj enega pink, no, če ne moram nič boljšega. Okej, O, yes, to za auto Star Trek Tigris. To. Za zadnjega ga bomo pomolili. Igor, ne še odpreti. Čak, ta zgleda dober condition. By the power of gay. Minimal ver. By the power of gay. Ok, ja, sta. Ne. Ta zaden, gremo molt. Okej, by the power of gay, daj mi neki... Dobrega upimo za kniv ali pa kaj drugega. Pa, ok, 3, čak. 3. 4. Mogu se ga sakati. Fep. Noč dobrega nam dubu. Vsi fepte. Fak, Kaj zdugaš? resno Urban Hazard, koliko da jih že 5 nisem. Dobro, gremo narediti trade-up. Mene snimi še. Ne, Sem kot tebe sto- snimam, se lahko sebe. Skor bi dubil. Jaz Deš, koliko kesov ti je še ostal? Ne vem, dober bom nazaj, ko bom še spet nove kese odpiral. Miha, neki dobil? A ja, no, to se go simulator. famous sem dobil vijolčenka, čist vijolčenka. Resno nisem pisal, ali. Bravo. To je mu Smo koš. že nazaj in zdaj gremo odpreti 3 shadow case. Zadnji case je res zadnji. In sami shit skini gremo, ne. Pol še za en kroma 3 kesov. O je, Star Trek, Glock, Wraith. Ti... No, in tolem pa uporabljam. Jaz sem istega, Igor. Ja, sam da tvoj ni Star Trek, bitch. Ti bod, no, ne Ok, bom ti. reagirati. Daj ti ne reagira, če odpiraš case. Ne. Res misliš, koliko imaš. Resno. Miha, tebe se ful masli. Jaz si ne... Ne si kupil najfa.
A res ne. Daj ti tudi kaj super, splača se. Ne bom vseh. Lala bi samo. Drugač sem Ok, zaden case. Drugač pred zadnjim. Ne, zaden. Ker za 10 Rekel sem evrov. zaden. Za 10 evrov lahko 4 Daj kese mi... kupiš. Res. Ja. Stav se! A lahko že se trade up naredimo, ne? Čak, bom probal narediti trade up. Drugač je ta skin ful lepa, ne? Kjer? Dual Link Ja, Dragons. sam če imaš 2, ti ni toliko lep, verjeten. Čak, resno nimam dost. Še Evo, 2 moj. skina. Don't think about it. Evo lik pa sem dobro. Hvala. Dik. Aki. No, a veš, koliko oni pravi, kad dajo vse pink, jaz bom dal pa 10 modrih. Igor, drugač bi dal Pa ne bom. Nama je z bronz dikota bi dal lahko tvoj shit skin za Deagle. Ti imaš shit un marble, karkoli. Sploh ni shit prav lepi. Pač moj. Važno, da se podpišeš. Igi, pa Y zgleda kao vađani. Resno, P250 super nova. O, to je prav lepo, mi ga daš? Ne, čak air condition je. Mi ga daš? Minimal wear. Ok, to je bilo za danes vse. Se vidimo naslednjič. Kaj se peroš?